Walaupun kita keren ben ya Cristiano Ronaldo ki ong bola teman la syuk ban lekai football. Henry kat badang mikis ngi Cristiano Ronaldo udang la ban lekai ba bat ban yo tap gol ru kumjo. Kajing lekai AFC Champion League menemen mit hapdeng ke Al Nassr Persia yak Al Duhal. Ke Al Nassr kelio ban job da sau lalai gol yak Al Duhal. Ha ketiga jing lekai Cristiano Ronaldo lio ban tap hadu artli gol lembat ke wake assess. Ke Al Nassr kelio ban kore ketika sau gol lembat ke gol jong Utaliska hagam net ke ba Arfsan. Sadio Mane hagam net ke ba Sanfon Riu. Cristiano Ronaldo hagam net ke ban Riu Puai bat Prapuai. Kat bak Al Duhal kelio ban tap ketika lai gol lembat ke gol jong Muhammad hagam net ke ban Riu Plai. Ali hagam net ke ban Riu Punyau. Walengga hagam net ke ba Prafsan. Da kita ki South League gol ke Al Nassr kala job ya ke Al Duhal. Haba pai syakamit yakin pon jong ke grup E ke Al Nassr kedai ke badon hakli du bat kala kuru kendai pon nap deng ki laisin ya lekai. Kat bak Al Duhal nap deng ki laisin ya lekai kadang yo tang sipon kan long ru ke besuk ya ke Al Nassr bandrung syakarau of 16. Haba pai sya Cristiano Ronaldo ha kene ke jing lekai ulapan I sya ya kesap bat ulapan I sya ya kata ke jing tebit jong u ban lekai football. Da kita ki artli gol lembat ke ke assist jong Ronaldo ke belapan long ye ki briu ba isi u bat sengap jar bat bom don kentin syu ban keren syapang jong u. Kajing akun ke bedang sa hap deng Al Duhal Persia yak Al Nassr kan long biang hakan nyo tarik November ha kapor kat wei steng menmet. Perlu ngin sepek mana ban job ha kita ki celekai. Na bentak ki wei pat ki jing tip sengoba ban subscribe ya katip lang channel kublai shibun.